Sa usu le nei pese. O le aso fia nei o le au kerisiano le lalo langi atoa. I le ngata ua maua loa wanoa i le whaalatanga. A ua mau foi maloa wanoa i le ola e whaababa. I le nei la tae au. O le tae au le toi tū. A o lo iai ma le tātou serious wa uman whata atia tātou mātua whaleanganga. O le relationship. Tilo le koneti pe whawhena koneti le toi tū ma le relationship. I le maliwa Yesu. Whai mai ina ua uma leo lau Yesu ma ngau le ulu. Ma motu i lalo le pupuni. Le taimi na watatala Yesu le fale pui pui o le malo sa kangi. Sa kako fale pui pui ai le anga sala. Le ami o le anga. Le loto fa le fa mangalo. Le moa sa vali. Sa loka ai kato. Ai whai mai le taimi na ngau ai le ulo Yesu wa maliu. Watatala Yesu. Awa manao Yesu. Tatala lo loto. Crack open your heart and let him in. This morning. Whai mai ina ua tanu Yesu. Whai mai na complete i ngā le feitanga. Wa uma wai ale oki kangaka. Ele umale mui mui o kangaka iai. Ai oti lo le tangata. Uma lo matala tangata. Mea nana whaia Yesu le tunga mau. Sa tanu mai tātou tuanai. Tanu mai a tātou wangsala. E whai mai ina ua tuatu mai. Commune lo lea. Wa tā soo whaatasi ma lea tua. Wa ia tātou lea tua le lalolangi. Whai mai le Roma lea se fulu alona whai upo iwa mal se fulu. Whai mai tātou te lea toi o le langi a mai lea tua i le lalolangi. Tātou te lea toi o le tonga mau e eli mai Yesu e sausosani a tātou. Ai whai mai a ia le tuspa ia. Se utanga e whai tau atu le Roma lea e. O le Roma se fulu. Alona whai upu lea e. Na whai le tala lea Paulo. Sa whai Paulo ia na soo. Tasi alo mana onga i lo wolanga atoa. O lo nu o Israelu ia whaolaina. O le nu o le atua ai ola le whaolaina. E whai mai Paulo na o le a ave le atua e alo e whaolaina nu ese. E alu a Paulo ai ma au mai a ilo na ainga. E pei fo tātou. Po le ale meo iai mātua e ma aua i alato whanau o lo i tua mal whaotanga. Ina ia whaamanu e ina i lato. Whai mai lale whai upo e. E fitu. Whai mai, o ai se alua i le langi. O lona winga ina ia a ami a keriso ia mali wifo. Pe whaapea, o ai se alu wifo i le mea loloto. O lona winga ina ia a ami a keriso ia mali wae mai e woti. A o le a ua whai mai ai le upu. Ua lata lata ia te oe. Wailo ngutu ma lau loto le upu o le whatua tua. Tātou te leo tali sua whaatasi mai e sul tātou wa ai. A tātou whatua tua, la tātou te ai whaatasi ma Yesu. Tātou te leo whiinu whaatasi ma tātou wawa ai a Yesu. I le whatua tua, la tātou te whiinu whaatasi ma leri. Mena le tātou te oli ai le ne yaso i o le ne yaso o le aso le toitu. Le alofa o le atua i a tātou. Le anga le lei o le atua i a tātou. Le tele o le anga sala ma le ami o le anga. A ele i tola na mana whai mai. Famangalo, 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 famangalo. O le famangalo, e amata mai i le loto wa toi fuata ina ma whapa ia ina e le mana o le tua. A wai a le toi fuata ina le loto e tai ai whawhitaui e le iso malosi. Se i longa i li ua e le mana o le tua lo loto, na ma whaida na i tui taimi a whainga tāpeo na tu Yesu. Me nai mana o mia ia tātou le whaolatanga. Ina ia toi fuata ina, ma whaapa ia ina, ma whaamama ina e le atua tātou lotu. A whetau i tātou ma le oti, te le fo i tua. E te alu i luma, e te alua i luma. Mana ia o se tusi, te le tusi i le toi tu, o ia le tusi a. O ia le tusi a Mātaio, o ia le tusi a Roma. Ai wa u fili ina. Le tusi a Tito. E whai ma se tusi whai tau mo tātou i le nei tai au. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e tolu. A le whai upo e tolu, e o i le ono. Whapea lona whai tau ina. O le Tito le o lona mata upo e
A wā o I tātou fo I sa wā lea I tātou ana mua. Sa whaalonga tata. Na whaaseseina. Sa au na I tu ina nau ma mea ese fia fiai. Sa ano nofo ma le loto leanga. Ma le mataua. Sa inosia ma wheitangai. A ua whaalia mai leanga le lei ma le alofa I tangata o le tātou whaaola le atua. O na whaaola mai ai lea o ia I tātou. E le ona o ngā luenga o le ami o tonu sa tātou whaia. Ai tusa malona lava alofa. I le whaataa e le ina, I le toe fuata ina, ma le whaafowina e le anganga pa ia. A ua whaamalingi tele mai I lunga I tātou. Ona o Jesu Keriso lo tātou whaola. Te whiwha ati o tui whalau tele la. E whai upu le whai mai. E le o tātou ngā luenga o le ami o tonu sa tātou whaia. O le whaolatanga e le se tātou me pipi I ai. E le sau se fuluai, e le sau ngā luenga, e le lava sau me pipi I ai. Na amata mai a Jesu I lunga le sātaro. E toi fo I ai o I le atua. A ola na upu lea. Whai mai e leo ni tātou ngā luenga. A whai la e leo sa ngā luenga. O lea, o lo whātua tua. I le upu a le atua. Na whetalai mai a whai e te talitonu. Ta utino I lo ngutu, ma talitonu I lo loto. E le si tātou ngā luenga le mena o le upu a le atua. O le whisili lai le nei tai au mo tātou. O ai le kerisiano wha maoni. O ai le kerisiano wha maoni, ma le moni a le atua. O le a maua le tali le tusi a le ngā luenga o lona mata upu e sifuru ma le ono. A o lona whai upu e tolu sifuru ma le tasi, ma le tolu se fulu, ma le tolu se fulu ma le tasi. O lea tusi, o le leo le fale pui pui le po lea, a o iai paulo masila I te tonu o le fale pui pui. Whai mai, a o pepese I la ua, na mātala tala whai tuto o le fale pui pui. Na saula ia leo fai le fale pui pui, ua fefe. A ua foi o le tula fonua, anu ale maloro ma. A sola se tangata I lalo o lauwa ainga. E whao fasioti oe, fasioti male tau ainga. O le mea nana o I le pule leo le fale pui pui. Wa le fefe leoti. Ai whai mai ina ua se I le pedu o le a fasioti na wala watu leo paulo. Aua nei whai se mea oe le ai se pangota le fale pui pui o sola. Olo o I nei lato. I whai taunu ina la ia te oe le whai upu le. Se fulu ana alona whai upu e tolu se fulu. Ma le tolu se fulu matasi. O le fisilia se tangata. Wa tau whao le mai ma le mangalo. Wa tau whao le ola ma le oti. Wa tutusa ia me ia lua. Along toi ava noa na maua. Na alanga ai ma whai atu le pangota alia o Paulo wau le. E pangota Paulo. Whai mai, ua na au mai fo I la ua I fafo. Ua whapea mai, lea li ie, se ale mea e tatau o na o whaia. Ia o wolai. Se a se mea tatau o na o whaia. Ia o sao mai ai leoti. Mai whaasalanga o le a o ia tea. Ai mana, ia tali al apostolo. Ai ua whai atu ia I la ua. I nā whātua ia I le alii o Jesu, e ola ai oe atoa malou ainga. Ia e whātua I le alii o Jesu, e ola ai oe malou ainga. Se whaisin tala le upu leo le whātua. O le whātua, o le loto o le tangata. O le mea e communicate ai le atua ma oe, ma au. O le mea nofu ai le upu o le atua. Whai mai ia rooted le upo le atua I lo loto. Na ia mawhai o ngā lulue whaatasi le tamā le alo ma le anganga pa ia. A le nofo le upu I lo loto. E le mawhai o na avele na upu as an integral part of you. E mana o le atua ia ola le upu I te tonu. Ia ave o se si vaenga ola o lo tino. Pe ia o le vaenga le o tata le fatu. E te whaalongo atua le tata le o fatu. Ai nofo le upu I lo loto.
e ke la ngonga wa ngai o mai le tua le tātou te le o wā ai ai e ala le whātua. E le ala o tātou titilo le nei aso o le aso oli o le keusiana. Whai mai ina ua toe tū Iesu ua komiun whaatasi e pei o le tamā tu ualana tane o tu ualana tamā malona tina ai sau e whaatasi malana tane. E whapena le mea le na whai i le toe tū Iesu. E le ngata ua maualo wa vanoa le whaolatanga a ua e sau i ilo te komiun whaatasi ma le anganga o le tua. Te lea toa toa lua, e te lea toa tasi e toa lua. Whātua au tango le mele e lifi mai e lea tua le spito lea. E le mwhainta toa whātasi. O le ngā luenga ngā lea tua. O le ofaya nei ia tātou. O le whātua e taipei o se la au a te le. A o na tipi a toa lunga e maua lea a lea. E le mawhaina ana pele la au e toe ola mai a aia. E whapena le vai atu le whātua. E iei taimi o tātou wōlanga e a whātia ai tātou whengta. E mafuli ai peia o le meo le la au, a angi le matangi. E mafuli solo ma falala solo, ai au mafua le matangi, ai maa losi lea, e toe tūwa le la au. E whapena fo i la tātou ilo tātou whātua i o tātou loto. O le ale tele mai o whaingatā ma ti ngā o le olanga le nei, ia mau i lo loto le upua le tua. Ia mau i lo loto, mea nai mana o ai whamai ia dominate e le upu lo loto. Wai a le dominatinga le upu lo loto e dominate, e le ola. Ai a whai e dominate e le upu a le atua lo loto, na peile o tātou a maua al tātou whātua. E pau ale tātou whātua. Se whamole mole a le kenge la, se mai ale palungi ngai ko kongo le tātou whamole mole. O le mea nā le na whai le whai tātou whātua. Whai mai o le whātua, o le whaalangolango le mea le waaia, o le mea le waaia, o le whātua, o lo loto. E le se waaia ai, ala waaia le atua. E te le o taitonu fo iai, ala taitonu iai le atua. Mai la ia lea e taia tātou. Le lai whai mai, e hanga sala la le tangata le ua whaolaina. E hanga sala. A le ese senga le anga sala le tangata ua whaolaina, ma le tangata le whaolaina e ese. Mea nai mana o miai le whaolaina a toa le tangata. O te leilo ia oe po le ale au wala na e whaolaina ai. A wai whai mai si, o a wale kem si hano, na mātou whiola mai a. Thank you, dear. Na mātou whiola mai a o mātou mātua o le lotu. Whai mai isi. O a ufoi o le kirisiano langa o mātua whai whiau mai lo uka mā, male ka mā lo uka mā. O mātou o kirisiano. Whai mai fo isi. O a wale kirisiano o te halua le lotu le sā. Whai mai lesi, o a wale kirisiano o a whai tau a le utu sipa ia. E le anga mea ia. A e le aise mea ia. E ma whai e una whaolaina lo wanganga. Nia ua moli mau paulo. Tali tonu ia Iesu. Na whaolaina i leo oe. O le whaolatanga e amata mai le upo le atua. Na wheta lai le upo le atua na o Iesu lava, e na o Iesu lava. E le aise tamā, e le aise tina, na o le upo a le atua le wheta lai. A whailana e whaolaina se pese, pe na e whaolaina e sausau o. E tatau na e whaolaina le upo le atua, ina ia paua lau whaolatanga. Wa e whaolaina se tangata na e sau, a ika kanga ia, o ia woki fo ngā lau whaotanga. A whaina e a matai le mea lama na o le atua e te a matai. Po o a whainga tae o mai, e ke move forward up. Ke le kai e sol muli tua. E ke kaia, e ke whaaftaia i le tua. Ke le complain. Ai sea, because o le ngofo, le root i le kokongo kako, our faith. Our faith o le seed le ale atua, le tuto le e piot. So i lau sa ili le anganga o le atua, faith is a spiritual force. O le e piot le atua, makurou mai tutonu o tato. So the more we meditate, the bigger the faith, the stronger the faith. Si whiula kako palungi whamaru. Whai mele le tātou apostolo, malo, ia whai le awala. E
whalelei ai se broken relationship. And also a solution. O tangata. La waula tatou wa tatou tama o le mea lana fasino i tatou le Samoan o le worship. O le silent atu nei o le secret place. Ia o la wa ai. O le feula le o le palungi, o le meditate le o le upututonu. The more you meditate, the bigger the faith. Ai whawhenga meditate, ai whapela o le atua lea. Le malole o le atua, le malole saka. Ai whapela e sau whawhikau le se umai ke complain, e ke halunga i kua whapea. O ingala ke halunga i o le malola le. Ai a whapea sau whawhikau le se uma. Pe iese kupele ako, thank you Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Pe waika fo le koi inga le ainga. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ke olo I le mele le mamalu o le atua. You sense him. You sense him. Ngā mai gere koe mga ola ia le ngio mga onga. A o mga onga o le atua. O mana onga ngā. Ke koe kakalo you need. O ke le koe kakalo in your want. I want this. Meska keke, meska pisupo. La kakalo ilo need. Mea lai mana mea le atua na iloa. So la solution le mau le aso nei. Kakaunga meditate. Meditate. So sa ili le tua, ili tatalo ili anganga. Le men failo le tua ya jam. Tatalo ili anganga. It's not bringing tongue, but bring the word of God in harmony. Ta fasili le tua a fa fela tsalo le nganga. And men failo ita. Gift of the spirit o la ia le nganga na ese. A le ka o le nganga o le tua is the word. Fa mai le Yohane na mai le tua o le Yohane le. Le Yohane le o a yono. O I o lo tala noa mai ai le tua, I le winga o le upo le tua. Le Ioane Iono, haulana fai upu, e ona sifuru maltolu. Fai mai, o le anganga lea, e tupu ai le ola. E lea o ngā le tino I se mea, o upu o te fai atu ai I a te outou, o le anganga ia, o le ola fo I lea. Fai mai o le upo le atua, o le anganga ma le ola. O le upo le atua fai mai o le anganga le anganga o le atua, le fo I le ola o le atua. Ne le fai mai tu spa I meditate le upu lo loto, ina ia light wa ngā kasi ngā le anganga pa ia le fai o le lighting o le upo le atua. A o ngā dominate kako loto le upo le atua, kangolo le anganga pa ia light o le upo. Ngā savali lo le light le anganga pa ia le fai. Usa e alu le anganga pa ia makulei oi. Kere koe kausola muri kua wale a walu o malenga pa ia. Ai le ai se upa le atua dominatinga lo. Eleise me whainga alue ngā le ngang pa ia. Ele ma whainga alu le ngaola le upu pe ale le ngang pa ia. Ele ma whainga ngā lua le ngang pa ia pe ale ngā upu. Le ai se singa ke ku esea le tamale alo ma le ngang pa ia. Ko se meo iai e ofatas. Me le fai mai I o le upo le atua o le anganga lea, ma le ola fo I le o le atua. O lo iai lo na loto, o lo iai o na mana tunatu, o lo iai mana onga o le atua, o lo iai mea uma. Le la tatou fai mai, pray the word of God in harmony. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Take more of me, give me more of you. Because we are more of ourselves. Ala mga o le atua, ia ke le atua, ala ikiki kākou. Ela mga ole atua, take more of me, give me more of you. More of your faithfulness, more of your self-control. Ba ele kai mi faali iloa, le se control. Le se control pe a o nga faali. Ai a o nga meditate kai mi uma. E sa wale le angi mai ala matangi. Ala ke meditate ala e pio da ala lo fatu atua pe o palungi lea. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O la wa ula nga solution ia ile mele mana o tato o na le tua. Po le ala o me fai, na ia ma fai, o na maintain le tatou whaotanga. O tatou pe a whaola inga ngofo ai leilo, ele ngofo le fili.
Ele mo sakang. Fe me kako ke mo moe ale moe. Wala mo tatou tino. O kako nganga ele mo moe foi pe ole nganga sakangi. Ne lai mo moe kako ai a fai moe o faali. Ye o moe ko male nganga sa wa ale lai mo le po ala ka po le ale ki a po le po ale nganga ole tu le po ako. Ala moe. Ala mai kai au. Nga moe o file mu. Ai ala mai wo esa fa longona. Ala sa ale ai se meditate le po. Wa maka ale kiwi wa ngalo ko ia la ku lo moe. Ai ka ka wa fa me ia a maka ile tua. Lau meditate ia e moe foi o meditate. Ta ua tele le me te fai mo le tai au. Ma le mea muli a e moe ai loa. A e moe o la de meditate ile tua. E moe lo kingo, ai le moe lo wanganga. Lai so ta ia tu lo wanganga ile tua. Lai mana tua o ele tua. Te man tua ta la vai le fai mai. Tangata vala au le tua se vala au. Ai mai lo vala au le tua ai vala au atu. Ele lo ele tua wa se vala au. Al kanga kala ko we vala au ka mi meditate ka mi uma. E fa longa mai le tua vala au ku fo o la ku kenge nga pala me manga ai. Ma sangi le tua le leo ka mi uma. Me foi la le fai mai meditate. Although say thank you, that's faith. Thank you is the word of God. Jesus is the word of God. Hallelujah. God deserves our hallelujah and amen. It is the word of God. That's faith. That's a simple faith, prayer of faith. Thank you, Jesus. That's faith. Love up to begin. Less of us and more of him. Because we are more of ourselves. More of us. You take more of us. Give me more of you. More of your faithfulness. Your humility. Why kele kemi ole fa maulunga ye makavia. E anka kalango ye me. Why elo kikeli le me fa maulunga. Elo tikuri ye fo elo. Kele a fo lo doctor mo me le ole fa long kamar kali upu ya tofi. I thank God. Thank Tofi. He's a humble man. He loves me so much because I'm a one-man woman. Ole ma na ia na tato pule na ia so la fango fia la what we are solution for tato mele. Just meditate. Lona lua, never look back. Ele mafainga e titilo se me se lua se taimi tas. Ele mafainga e kikilo i tua e ko kikilo i luma taimi tas. You have to make up your mind po le me fe kikilo ia. Ele fai mai fa ngalu tuana. Ele ko me fai e ka ko se mea. Tomorrow we never know. But today you can meditate. Start today. You can start today. It's not too late. Yeah. Meditate. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le la tato titilo le toi tua Yesu. Le fai mai I, fa mai le utato ngā luenga. A le relationship, a le tua matato. Le ai se relationship e fa mawhai o na whai, pe au noa ma le alofa o le tua ia tato. E le mua tato, le stangata, e mua le alofa o tato ia Yesu. Nga upopo mai le Yesu, ia matato fausia i se ministry malos. Fausia i se e kale sia e so naunga. Pe atato mua o ia Yesu. Ele fasilia. A Yesu le fai mai sa fai le lako breakfast le tai a mo na so. Fa mai na umalole na fai le lato breakfast mai tau o toi upua ia Yesu o fiolo Yesu le langi. O te iala stama o Peteru. O la no fo lato o so. O fasilia Yesu. Fa mai le Ioane le lufu tase alo no fai upu se fulu lima. Fai mai. Wa umo na lato wa ai. Ona fetalai atu leo Yesu ia Simona Peteru. Simona ele atali o Iona. Pe siri mai lo wa lofa ia te au i lo latou nei. Ua fai mai o ia ia te. I o ele li ia. Wa sili fia te lofa ia te. E fai se kala fa apea. E fai aku pea lofa fa menga heke i lo ke alofa. A le fina ngalo leo le atu. Ele mfain tato fausia se minispo se e kalesia. Il tato alofa i le stangata. E fai a tātou mea uma ina iei whaunga i le tātou alofa i le atua. Tātou ngā lulua mai leo le alofa o le atua, ai tawhi atu i. E mana i wholo fisilia o i ate oi.
O whemena a matai lau ministry. Whena e matai lau ainga. O a matai lau malosi ma lau maso. Po e a mata mai o I luma no whaali o le atu. Mana ia tele le. Le tatou mafutanga, mana ia tele nei series o lo o awao. Me la lea lea titilo ia I o tatou mafutanga ma le atua. I le whaatawina se tupe. O le upo le atua kākou ke meditate ai. E tupu ai ma ola le ke riso le tatou te whai mai. Ua ola ke riso I te tonu ia I tatou. O le fasili, o ai nai te tonu ia te oe. O ai nai te tonu ia te oe. A o a mai lo loto I le nei aso. O a mai lo loto I le nei aso le toi tū. Ia o le tala le nā Iesu whai mai whawhanga mamoe. Ai whawhanga mai ai o tatou. Tatou te o ai e whai le ngā luenga le tua. Tatou le mafuta mana tai o tatou mātua, tau whai ai. E lai koe halu fo ele se ngofo mai se kikilo ngai mea se I whai. Ia wha mai e se mako whakio atu ngai le manuia. A o la ua unia nati tilo I ai le upo le atua le nei aso. O le toe tua Iesu, o le amaina lea o le tatou mafutanga ma le atua. Our who and our do are two different things. Our who is what God is looking at. A le tatou do, ia o le tatou te ngālu lua, ngā luenga le lei mai a tatou te whai. Sa misi a tamu ma Eva le mea lea. O le e tena na whai mo a tamu ma Eva. A o a tamu ma Eva, ele I whai mo se e tena, na whai mo le atua. O ngā luenga ma mea alofa, na whai mo tatou. A o tatou, ele I whai mo mea alofa, na whai mo Iesu. Mena le tau wha malama Iesu yan so. Langa e vava ai onga so e o ma Iesu e maua kupe ma mea. A whakula Iesu, whawhanga kangaka. Ai whape mai, oi o mako wha manguianga, ai a mako wianga maua. No, when you are blessed, you have to be a blessing. Be a blessing is 50%. Be a blessing is 100%. When you are blessed, you become a blessing. Ole, whaalinga le na ave le atua ia Aperamo. Aperamo, o te whaamanuia ia te oe, ele mo oe. Ia whai oe ma whaamanuianga I tangata. Ia le winga ngā ne ngā luenga tātou te whai. Ia mai tangata, tātou te o whawhatai. Be a blessing. Whea se mea se vai panoa, need le help. Tua I ngā le wāo nā mea. A whatever ai po se kanu ke māsangi, o le heart ngā o le atua. Whamai, it's more blessing in giving than receiving. Whamai, when you give, you receive. A watu lai ele tua ia oe, ale fuinga e te fuai, because you are blessed to be a blessing. E ta lau whanau lau mea lea. Latungi a ako ngingia malo. Ai le ngofon malo la le momo aru le kapoki po ingi mea. O mai lau whanki kilo mai whapepe o makawa iku fo ngā le poku po la fo e ka nga uma velea. Ai le se me ai, I don't care. It feels better. It feels better inside. When I give something to somebody. Te manga kua sa moia ka kuia soia tato mati tiva ia. O le nei a inga makamai. Ko se fulu lima le whangau, ai leima se whainga luenga. E kiki a whapea. Sa moa langa alaka kia iloa. Ke au kolokolo mai leka mai kiki whai mai tamaa, whai mai asio ko inga peisau masima. Se wha masima, ele la mea ai. Whai mai ko inga, ei, avisa masima. Ele ai ma se whisili le au kuka. Po i se masima, le kau wha soa mai se mea, whai e se la mea kau mafa. Ko e pauanga se mea. Le kai whisili, o ia se mea, mai ave se mea. O wawa ai ale mau kikilo mai a, bo makua mai a, ke saua maka ofi mea ngā mai e ma lo grandfather i kia. Au saua o kikilo le whiwhinge fo ngale le ngaru, ia elsa, ia le whai mai, koe paua leo la mea ai whioki. Ka koe sai mai le mea ngā, mai le whiwhinge, ia la wakula, koe paua leo, koe mai, au mai. Ai ngā fōa, ia kua whai mai ele uma. Le I uma le mea. We had to share the little we had. Le alo whangau le tua ia tātou, ma tātou serious ngā whai mai ina ua ngau leo loa Iesu I lalo, ua openly, mahalo sa kangi, ua makala, ua kakala I le tua. Ai watu I lana whanau o e talia, o ia mwhatu tua ia tea. Ai whai mai ina ua toe tū mai, o toe te tū whaatasi mai tātou, lea kako ki community, lea lai whai tātou serious ngai. I leo tātou ngā luenga e mua, o le tātou mawhitanga ma lea tua, ia mua le nai mea uma, e mali ato tole loto le tua. Tātou matua, tātou le ngona le mea ia. Po le le kele o mea alka mai kike sa mai ilonga makua, a akule makua I nguku sa wai mai, ia whaali. E le ai a whiwhi e matua.
Ai po la fa la ikiki asa me ma sa se ke vai a kwai sa mili mai oi sa we lofa mai aki e mali e fu alo e fa pengali tato watua fa pengali atua ya tato e mua ile atua tato maftanga e mana o le atua e opo tato pe o le matua mo i lantolo e mana o le atua ia pe o le fai lele i lantama e opo tato ma fisi tato i lona fatafata e wane i pisi tato ngā luenga e fai a tato maftanga ma le atua ia awane tato fatamala iai meditate le upo le atua the more you meditate the powerful your faith is. Yeah. It doesn't happen overnight, but it will happen. God said it will happen. Famasani yai. Ia vi ia ile tua. O le la au a tipi. Ia lu ese lunga ai maua lea. Our faith is our root. Our faith is our root. Po le ale ma losi whaingta. Your root is still there. A ofo inanga sala Cristiano. Fai mai anga sala Cristiano. E anga sala loa alu sa oai o tama. E le kamilmilo. Because the root is there. The power is there. E anga sala loa. Thank you, Lord. I missed the mark. Thank you. Fai mai a e lako ke wa salmo. Fa angalo. E le tua mantua. E tasi lau salmo ai tolu au mea manai e maoma. Fa angalo e le tua mantua e le tua. Our faith is our heart. I want to let your heart go. For my hold your heart yourself. Menga lenga meditate. Yang ngofolo loto I. Wai ale holding ai oilo loto ai alu fa for mau ki apolo ke fiu fakari e ke ngingi vai ale ngaso a ko wai le lopo la mo fa penga. Because your heart is roaming around. Al melamana wai to give your heart assignment. It's hard. Listen. Thank you, Jesus. Famasangi le loto. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We have to build our faith. We are not alone. We have to work together. Fa'afetai ia i tatou maftanga, fa'afetai le kalesia, fa'afetai o uso le fa'atangawa, ne vai aso ko mai serve ka ko mea, ha'ungofungofo i o titiri se po le tua mo tatou le nei aso. Fa'afetai tele lava ia o le tatou. Meditate la what solution. Keep our relationship with God and all the good work will follow. Iswa for Yesu. Amen.